KIGINNI January som le sagi Jesu Ading John alian som le thum anel som thum guk pan som thum yat alian som ni le khat anel som le yat pan som le kwa ama singlamteh lopi-in ke hong zui peuhmah ke tawh kilawm kituak lo hi ma te alian som anel som thum le yat Jesu Ading din Ngamna edi zale som nga le nga kum tang lai pol pi makai poli khap pen Chris Jesu aup na hangin mei to ki halingin lao pon na to hi aman kum som gyal le guk sung ama na kasema kei tunga bang ma khil na hong bol ngei lo hi tun hong hon khia ka kumpi pa ken bang chigen dai thei ding ka hi hiam chi hi ama don king na pen I kumpi pa Jesu ium na hangin nak pi bor set na ino khuna ding thakidip king na khat hong so hi Chris asi madewin pita in Chris Jesu kya nga achi tak na hang takin pulaka to pa o na nga dingin kanun tak na kapeding hi chi hi pita ma le ma aki thei za sangin ama atel zo Jesu in man tak dik tak kong chi ina a khwan ma in thum vei nong nial ding hi chi hi ai zong in Jesu thok ki khit nonga ama anial pa pita pen hang takin ama na asem pa soka atom na si na nangon to ato pa amin thang sakhat hong swahi nange polikhap na hiya pita ite atam zo sianggen ngamhileng pita bangin ngamna thabe ihi zo a thum din mun pan akilom bangin igam tang ngam ke hi to bang thu te sang in dei sunga hiya som in dei sung ai keile tol ngan na in dei sung a hi zong koi koya piang hitaleng phiat ki thei lo nam hi lo hi to dan gi na zo lo hun chang in thunget na to itung pan to anin te ising khedinga ei tang in si in anung ta Jesu kyang iki hei ding hi ama tunga ichi tak zo na ding le thule la hak sa mun te a nisimin ama ading in hang tak inun tak zo nangin aman ho hu ding hi Jesu na din pi nang banghunin ngamna han na kisam deu na hi hiam topa ading na te chipan na in bang phatom na piang sakin na hi hiam Vana pa o na tapa a khat ka hi na to kizuyin ngam na to kanun ta zo nang tha hongwanin amen